Okay, ekspresibling nga KARRUBA, dagito'y pagayam yung nga natatarahi, Manong June Seriales together with John Mark Pastor, dahil nga po kasambitan nga radio station Tintire, Cagayan Valley 97.7, Sweet Radio Santiago City, nagsam 8, ket Manen, iting kang panagyaman katikiti sponsors miya po, para iti dating nga programa, tahang nuhaan nga kadakwada, awan po iti Adda kami Manen. Aha, sir! Fred Villalili, 86th District of Isabela, owner and manager of Biosynergy Organic Fertilizer and AgriSaver Liquid Fertilizer. For more information, please get in touch with Sir Carl Jason Alili at 0917-543-7111. And of course, Sangguniang Panalawigan Arco Meris. And syempre, iti Mayor iti Ramon Isabela, Mayor niya po, Sir Jesus D. Ladaran, and F1 dita Kabatuan. Isuda po ti maginbagi iti Royal... Ano man yan? Royal Choice condiments. Iti ketchup, mayonnaise, patis, tauyo, dua po iti produkto iti Royal Choice. Okay, kunana dito ay Facebook Live niya po. Pakigreet na lang kami lahat dito kuya sa Hong Kong. Amin ka ng members and officers of 4 Decade Hong Kong chapter at sa kapatid ng aming presidente. Kapatid ng presidente na si Daniel Bangkili. And of course, sa mama ko na mag-birthday din bukas. Ni mama ni Ading Angie Ragual. So happy birthday! Mommy, dita po Pucha Ifugao no Alfonso Lista Ifugao. Kaya tita. Juan, may mesa pa lang tinag-comment dito. Hello, musta na lang kay Ikit Juby, Pastor Seriales, Ma'am Montinelli Mariano. Juan busy ni Ikit. Magi Mohor is watching. Ma'am Renalyn Tabag is watching. Good afternoon. Tabag Imbag. Ella Banadero is watching. Hello mga idol, greet mo nga kami dito sa Sinili Family Gazeta. Hello mga idol watching here in Ontario, Canada. From Edna Galdones. Adan sa tay kayo mo tatay umay toy. Ay ni Cristela tatanay mag-review da kano. Hello again ating June Serials and GM from Auntie Adda Pasqua Clinton. Yes, good afternoon mga Adda. Good PM mga idol. Request ko man tay numabalik ang kanta niyo to help me make it through the night. Request coming from Ben Hasmin itigulak ti phone kirino. Take the ribbon from your hair. Good PM po. Hindi ko po naabutan live ninyo. Ano oras po ba? Nang linggo ko na dito agte-text kanyata. I get every 12 to 3 on Sundays kami po. And good PM June, kan JM pakikantayo man dito bukal-bukal. Ngay sagot ko aming taga Malvar, Santiago City. Nang nangruna jay BF ko nga DJ Win FM Rojas Isabela. Thanks Kuya June and God bless kablaon nagapokin ni Jenny Yap ti Malvar, Santiago City. Adon sa pa dito Adupay dita. Atapay lang. Okay, naimbag nga tayo aming KARRUBA kablawan tayo man ti kangrunaan tinagasa tapas ko akin narangay bortawen ni Jake Garcia, Pogi Aganon, Pihong Agustin, Iti Beckel, La Trinidad Benguet. Beckel talaga. Kisumutik ko na. And si Kapay di bumasa, Aduda. Kablak mo namin nga taga Ricarte Norte ng Ronada, Papang Andres and Mamang Berling, Ami and Donis. Nalpas at tayan. Madi mo na nga nabasa, red mo tatay. Yeah. Antipatic and Pamilya Dionisio Fernandez. Thanks to nagkablaw Anabella. Request ko tumang. Okay, kansyon nito na kalpasan. Magandang tanghali po. Tanghali? Po. Okay, bati naman po. Ang family Tagari. Tagari kang amen. Tagari at Castriciones. Dito ngayon sa Jones. From Vivian Castriciones. Pag-play naman po yung scooter. Wow, talaga matapo nga tagatisunsunata iti 4 Decade Duo ti inkay i-request. Pagragsakan mi apo. Ngaron, as requested earlier, sunata para kadagiti taga Hong Kong nga gagayem kakabsat ken familyan iti 4 Decade Duo. Iti members and officers of 4 Decade Duo Hong Kong chapter. No kaya't mo't makapundar, makabalay ken makapaadal. Dimi pawit amin nagkwartam, taday takyat nagregatam. Laingen ngiti kwenta, tay eksakto agastuenda. Nagpapaimas kukuenda, santo agban
panog ka. Agkusko kuskus in the morning, agkusko kusko kuskus in the night. Agdot met no break time, agaw awir ti aso all the time. Kanayon paya parkagan ni Lola, nukas tang nagkamali ka. Angem agan anos kalat na darling para pamilya. Agkusko kuskus in the morning, agkusko kusko kuskus in the night. Agdot met no break time, di dapay sungbatan tawag pihiman. Samto pa sa rapuan sang karubaan, mayroon ranod pati chismosan. No di da maikan ay irurumendakan tulang. Tiag package met kitliglikam, tamakinabang ni katugangan. Nasyasya at no kwarta emlatan, tay kang runa ang lang ti magatang. Kontrolem lang itiyag pautang, kadagiti mapagtalkam. Kang runaan na agsingsingpet ka, agkararag ka kenkwana. Agkusko kuskus in the morning, agkusko kusko kuskus in the night. Agdot met no break time, agaw awir ti aso all the time. Kanayon paya parkagan ni Lola, nukas tang nagkamali ka. Angem agan anos kalat na darling para pamilya. Agkusko kuskus in the morning, agkusko kusko kuskus in the night. Agdot met no break time, di dapay sungbatan tawag piman. Samto pa sa rapuan sang karubaan, mayroon ranod pati chismosan. No di da maikan ay irurumendakan tulang. No di da maikan ay irurumendakan tulang. No di da maikan ay irurumendakan tulang. Ituloy tingor dapat ibumasa ka di text messages nga impatay abda dito hiya Facebook ken dito hiya official text line ti 97.7 kunan to good PM kuya kablao man iti Tamayo family jay San Dionisio Madela Quirino. Merry Christmas po ken request man datay buwan thanks po ang galing-galing nyo humanta makapain love unay. God bless you always from 4187 ket kunan na pa ditoy agor kata na madina katag sublin. Aha. Good PM mga kuya, great kuman, mga karubak nga patak nga dumdumay kada kayo dito purok sa surong aglipay. Paplayman tayo song kuskus. Salamat kuya, kikalkalpas na lang ading. Okay, thank you kada kayo. And last, para dito official text line. Manang pakikongrats man ni ating dalaga kanji asawa na ti happy wedding. Kalkalpas lang, idikalman, Jay Villa Beltran. Best wishes po sa inyo from April. Idikan. Ating dalaga ko na siguro dyan kasar. Okay. Kung naman ni Kuya RJ Tambayan. Gaputa dandanin ti ado nga pakipanganan. Inton umay nga Pasko. Parkes man jay alas 3 bangon bayaw kaninsan. Na. Watching from Saudi Arabia for Lynn Damaso. Kuya John parkes nga po ng alibot kan kape kan pag-greet ni Ate Lorna Tan. Iti happy birthday and family Gazeta. Kuna naman. Hello Ading Ella from and Charity. From Ante Aida Pasco Clinton. Shout out po dito Saudi Arabia from Brigida Ramos. Hello Ate Odessa, she is watching. Yes, that Canada text na ko na. Pakigreet man dagiti carpenterator Jet Montessori nga madama ramit ti barbaro kan napinpintas nga stage pagrampaan dagiti kandidato kan kandidata inton December 20. Yes, the search for Mr. and Miss JMS 2018. Sir Jojo, Sir Jose, Sir Celso, Sir Randy, Sir June kan dagiti practice para ti Battle of the Vans inton bigat ken aminan ataga Jet Montessori School nga sobrang bisita ta para iti 25th
founding anniversary. 7 inches man to karanyo katawan ni Jojo ajay. Kahit ali unan tang kansyanan deta ta mga lalaki din handa maimas ti agpokpok ti martilyo kat tulak di lansang arom-romon nga pakaisagodan dagiti saksaka dagiti kandidata. Ay ket apo mo awagan mo dagiti kandidata iti Mr. and Miss Jet MS gahangkay ko maapo agtaktakom tinangangato takakaasi kayo iti naudi nga abinoy buyami apo kara iligos da piman. Kasi mo dito 7 inches mo ti kangato ti sapatos da karai toli apo dandani nga talaga maidugmam apo iso nga sa bagay napipintas kayo nanyo masapo ng ti agpatayag by ubing kayo pa itap no gisuti kasta karon as requested by Kanakan Odessa ito yan itay kalikagom yo maysa kadagiti makapaisam unay nga sonata ti Ford kaduo. Han nga may paikinamag dito niya. Adayo. Adayo. Good afternoon man ang Aileen. Yan, kita iturok na kanon. Ingal daw, apuman pano kadto'y balay. Pasaray para bangon ka asumangay arig kutong nga agpatpat na nga agurungay sanu sumampet kalapsang agpay nagrigaten ti kasasaad ngem akluneg no isuggasad amok na bayag na kun nga isuksukan alawen bakit di kan aglibak na umakan ti basit atrak maalam pay ket dinti at pag-aak mapan kan jay 7 inches taagtula kakatraksak kukwayon ti isut kayat mo mapasama mapangkan jay 7 inches no isut kap na ka hanabalen daytoy riknat kay samet lukluk kwenna lubusan nan at tulakak karena gasat nga talaga at pateng ganti nagdakkel palimit mo di ko nang ngatakit jak among Syakti mabain idi kanito anadamak ko Ngemas ko na idiyagin dini ammo Nagrigaten ti kasasaad Ngemaklunek no isuggasat Amok na bayag na kun ngay suksukat Alawen bakit di kan aglibak naumakan ti basit atrap maalam pay ket dinti ang pag-aak mapan kan jay 7 inches tagtula kakatraksak kukwayon ti agpat na isut kayat mo mapasama mapangkan jay 7 inches no isut kap na kan hanabalen daytoy riknat
kaysa met lukluk wenat mapan kan J7 inches nuisut kap-kap nekan hanabalen daytoy riknat kaysa met lukluk wenat. Okay, dagsang kasa, dito pinanawan dati babae, kapo iti kinaababa iti pasensya ng kungkunadaan. Si Moro, tisuna iti 7 inches. Ngem, kadag iti napanawan mo, no, daman bilang nga po titumtumag kita nga pinanawan ni baga na, kapo iti kastang, kapo iti kastang reason, ay kahangkay nga malmalda, itadamot ti sunata apo nga na arami, dawin na putar, iti 4 decade duwa para kada kayo, kadag iti ababa, iti pasensya na nga kunada. Keta no imisem teka nakantay nga ni Jojo with this piece 7 inches. I'm sure umisem at isunan ng mga ganada itoy nga may paay kadagiti kaslaki ni John Mark. Plasto ayong gayam nga tuwan tagayam. Once again para kini Celso dinglasan ang kadagiti kakadua at ang agpok-pok ni Sir Jose Sir Randy. Yes. Iti makita tigigis na naabag na duma-duma motor ti mabalin mo aluganan adda darumog adda tarangan adda patpit adda damulag adda na buntog adda na partak adda kenkan amang pairiyag an TTMX nukuk taramay kumuktar na Norauser pabara empay samtu masakayan an anuantay dakal abig baik maatangan kan ngagkay kayang kaslamasap pay tasalang sumalta kan dito'y bagik iskutar lang tanagbasit lalaingan tiyag kapat idanun kat ingat langit mapnek kalagit nga agsakay tanong maflat ay kat bumbak payuray scooter nagsileng ken nagtibay iskut tat uray kala agtigat-tigar-gar uray bating ay anyan anak tibgar tang nagpatiwar-war iskut tat uray kala agtigat-tigar-gar uray bating ay anyan anak tibgar intang nagpatiwar-war. TTMX no taramay kumuktar na Norauser pabara empay samtu masakayan ananuwam tayo nakalabig pag matangan kan ngagkay kayang kaslamasap pay taselang sumalta kan dito'y bagik iskutar lang tanagbasit lalaing ang tiyag kapet idanun katinggat langit mapnek kalak ng agsakay tanong maflat ay ket pumbak payuray scooter nagsileng ken nagtibay iskut tar uray kana agtigat-tigar-gar uray bating ay anyan anak tebgar intang nagpatiwar-war iskut tar uray kana agtigat-tigar-gar uray bating ay anyan anak tebgar intang nagpatiwar-war iskut tar uray kana agtigat-tigar-gar uray bating ay anyan anak tebgar intang nagpatiwar-war iskut tar uray kana agtigat-tigar-gar uray bating ay anyan anak tebgar
tan nagpatiwar-war. Kita lang nga isisarak iti background music ta. Okay, once again, good afternoon and thank you so much for watching us for our Facebook Live. Biro kinyo lang apo iti June Sarialas yun JM Pastor tapno makita ta kami apo nga agkakataraki dito eh. Okay. Yeah. And please do like and share videos and pwede kitay. Para kinagay sanga-sanga lang ti ano sa comment na gati kagayon to Facebook. Okay, good afternoon once again manang Adda Pasco Clinton of US. Okay, nagmay ta t-shirt ako na. Okay, courtesy of Kabsat Josie Josie Valdez iti Hong Kong. Hindi na pang kami di Jaikat apo sinipa na kami nga dagos iti Pasarabo. And here's another great days. Good PM kuyang pabati anak ko. Birthday niya ngayon, 10th birthday niya. Dito na kayo magdiretso sa bahay pag uwi niyo kuya. Nandito sila, Manang Juby from J. Eric Kalamkam. Ayan, happy birthday Hana. Ayan, ni Hana is now 10 pero nagtayag nga ubing. Nicole, yes. Hana Nicole Kalamkam. Yes. Kami yung grade na DJ Jet Montessori dating ubing. Wow. JM, great na kami man nga former JTMS band. Kuna na ni Mark Jan Navarro. Okay, great ko garod na ni Cristel, ni Kathleen, ni Jerome, ni Sarnik. Sino pa tayo dumay diya? Ni Rodavia, ni naganan EJ Rodavia, Geraldo Martinez, dagay iti kabandami iti. Ading para kasamantay tagapulot para kinituet-tuet ko from ni Richard Heron kano and nanay and tatay. Amin nga relatives ko Mariano Jai Jadi. Happy Christmas awan labas na. Salamat iti ado mga idol my second family. FDD. Thanks from Auntie Nelly Mariano. Request na song Tagapulot. Okay, thank you so much sa Kapsat Nelly talaga met nga haan nga sabsabalin iti panangi yarig mi kada kahit Hong Kong. Talaga nga very sisterly awanti maiba kami naghabar-bara ti pa nagayatyo kada kami isong haang ka apo ti tanto manen ti kaya mi nga pagpasyaran anta wala oray pa ulit-ulit basta nos nagragsak kadwa tayo ngem da nang iba kadikalman nga kay na umaya sa parang umay tayo. Yes, of course, my sister Regina is going with us. Bisita kami ta Hong Kong. Isong hanto lang atal-talon upat to ti tickets nga ipa-reserve tayo. Ngarot para kanyayo, Kapsat Nelly and Richard. Sonata para kadagiti agin inayat. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti baga, ay ayaten ka. Kasta kamet kaniya Denggem tuy aso Ihim tuy puso Napayag lang idin Aditan na ginili Denggem tuy gutom Gutom tuy puso Agan ka Denggem ka din alay Umay kat tuy sibang Pusok pumay payapay Tapnan mapapan Iliukan sanay sabali man Ililiwek di ka rin yuni Ayat di damdamu Tinairot nga arakop Abuyugan ti as-aso Ililiwek di Agek nga samsam Itngan tagapulot Asabayan ti apros sa papiras ti bukbukot Ililiwet ti areng-eng Magtitilang iti lapayag Umay kan na biyag ko Mailiwak ko na iken ka Wow! We're glad to meet Ate Gina kuya kano from Ate Ella Banadero. Oh my God, nagraragsa talaga iti pagayam tayo. Kadatan din Ate Gina nagpagna sakit tungod tisaka na. Nasa na yun dyan. Ay sika Denggem mo biyag ko, denggem ti bagak
ay ayaten ka, kasta kamet kaniya. Denggem tuy aso, iliw tuy pusok, napayag lang idin, aditan na giniling. Denggem tuy puto, gutub tuy puso, aagan na ka, denggem ka din alay. Umay ka tuy siba, pusok pumay payapay, tapnon maapapan, iliukan sinay. American version. Iliwet di karen yuni, ayat si jam-jamu, tila erot nga arakaw, abuyo ganti sa sud. Awan ang American version. Iliwet di agak masam-sam itngem tagapulot, asa bayang tiyak aprus ap apiras si bukbukot. Iliwek ti areng-eng, mangtitileng itilapayag, umaykan no biyag ko, mailiwak ko na iken ka. Iliwek ti karin yuni, ayat ti damdamon, tinairot nga rakop, abuyugan ti as-asog. Iliwek ti agad na samsam itngem tagapulot, asa bayan ti aprus sa papiras ti bukbukot. Ililiwek ti karin yuni, ayat ti damdamo, tinairot nga rakop, abuyugan ti as-asog. Iliwek ti agad na samsam itngem tagapulot, asa bayan ti aprus sa papiras ti bukbukot. Asa bayan ti aprus apiras ti bukbukot.